салому дуруди бепоён ба кулли мардуми сарбаланди тоҷикистони азиз ва кулли муҳоҷиро, мусофиро, ғарибо. Салом ба модарони Украинаву модарони Россияву модарони Афғонистон, ки дар ин ҷангҳои хонмонсуз фарзандаҳои худро аз даст додем ва хоҳони он ҳастем, ки тезтар ҳарчи зудтар ин ҷангу ҷанҷолҳо хотима ёбад. бародаро, имрӯз ман сухан оиди ҷангҳои Русияву ҷангҳои Украина сухан кардани ҳастам ва гуфтание дорам, ки суоле дорам ба президенти Штатҳои Муттаҳидаи Америка Ҷо Байден ва ба президенти Украина Зеленский ва ба президенти Россия Владимир Путин. Ма як суолҳое дорам ва ба инҳо гуфтугӯҳое дорам, ҳамчун як фарзанди Тоҷикистон, ҳамчун як фарзанди ин сайёраи замин, ки дар куҷое бошем, хоҳ дар Амрико бошем, хоҳ дар Россия бошем, хоҳ дар Хитою, хоҳ дар Япония бошем, мо ҳамамон фарзанди як одамем. Ва аввал як суоле кардани ҳастам ба ин се сарвари давлатҳои абарқудрат, якам ба Ҷо Байден, дуюм ба Зеленский, сеюм ба Путин. оё шумо теорияи Чарлз Дарвин, ки одам аз маймун пайдо шудааст, шумо ба ин ақида бовар доред ё надоред? муҳтарам ҷаноби Ҷо Байден, муҳтарам ҷаноби Зеленский, муҳтарам ҷаноби Путин, суоли ман ба шумо ба ақидаи Чарлз Дарвин, ки одам аз маймун пайдо шудааст, агар боварӣ дошта бошен, ба ин эътиқод дошта бошену боварӣ дошта бошен, ман ба шумо гап надорам, сухан ҳам намегӯм. Не ки агар шумо ба Қуръони Маҷид, каломи Аллоҳ боварӣ дошта бошен, ки одам аз хок пайдо шудааст ва Худои меҳрибон заминро барои одам, барои инсоният халқ кард ва одамро дар ин замин ҳукмрон кард. Агар ба ин ақида бошен, пас ман бародари шумо ҳастам. муҳтарам Ҷо Байден, муҳтарам Зеленский, муҳтарам Путин, шумо қабул доред, ки пас мо бародар ҳастем? Пас мо ки бародар бошем, дар ООН, дар Миллали Муттаҳид, дар девори вай нависонда шудааст: бани одам аъзои якдигаранд, ки дар офариниш зияк гаҳваранд, чу узве ба дард оварад рӯзгор, дигар узвҳоро намонад қарор. яке аз фарзандаҳои бароманди миллати тоҷик, Саъди Шерозӣ. агар мо пас бародар ки бошем, муҳтарам Ҷо Байден, муҳтарам Зеленский, муҳтарам Путин, пас мо аъзои якдигарем. пас ин ҷангу хунрезиҳое ки дар давлатҳои шумо шудааст, хусусан дар давлати Украинаву давлати Россия, пас моро ба таҳлука меандозад. барои ҳамин чӣ гуфтанӣ дорум? ин дунё арзиши як қатра ашки модаронро надорад. ин дунё арзиши як қатра ашки модаронро надорад. ҳолон ки дар Украинаву дар Россияву дар Афғонистони бародарӣ чӣ қадар модарҳо ашк мерезанд, чӣ қадар фарзандҳои худро аз даст дода истодаанд. шумо бародаро ба худ биёед, ҳарчи зудтар ба ин ҷангҳо хотима бахшед. шахсан ба Ҷо Байден, президенти Штатҳои Муттаҳидаи Америка, ма гуфтанӣ дорам, ки тоҷикӣ сарбаланди мо як мақоле дорад.
که پدر با یک کس پدر می شود، با دیگر فرزند پیاندر می شود. من که پستی و بلندی های زندگی را دیدگیم، من که آدمی جنگ زده هستم، ما جنگ های شهروندی رو از سر گذراندیم و میدونم که در این دوره جنگ ها چی کشمکشی ها و چی خونریزی ها می شود، چی آدم ها از تمامی آزادی های خود محروم می شوند. آدم دیگر به آدم رحم و شفقت ندارد و ما شکرانه آن میکنیم که تاجیکستان عزیز سربلند ما در مدت کوتاه‌ترین از این ورطه جنگ، از این هلاکت ما بس سربلندانه برآمدیم. برای همین چی گفتنی هستم با شما جو بایدن و با زلنسکی و با پوتین، شما خیال نکنید با یک از پدر و با یک از پیاندر نشوید. شما وقتی که زلنسکی را میگیرید بغل میکنید، با او یرق و اسلحه میدید و پوتین رو همچون خائن اعتراف میکنید، این خیال نمیشود. شما اگر همچون یک مردی کار دیده و روزگار دیده باشید محترم جنابی جو بایدن، شما باید راه صلح را پیش بیارید، نه که با جنگ شما روغن ریزید. شما باید در بین اوکراین و در بین روسیه باید پایدار میشیدین، باید برای صلح حرکت میکردید. شما برعکس علنگه جنگ رو بسیار در جهان کشیده استین. چقدر یراق و اسلحه هایی که شما با زلنسکی داده استین، این یراق و اسلحه چی در کار؟ با این خلق بیچاره چی در کار؟ شما میتید که باید خلق همدیگریش بزنن، نیست نابود کنن. مقصدی تو همین است جو بایدن. تمامی کودکی کوچه را میپرسی میگه که جنگ جو بایدن انداخته است. در روسیه، در اوکراین تاجیکان در اونجا هستن، مرده های تاجیکان هم روسیه میبیارن هم اوکراین میبیارن. تمام جمهوری دولت هستن در اوکراین و در روسیه. شما جناب جو بایدن یک به خود بیاین که هممون مرنده هستیم. پس شما با عقیده اسلام عزیز اگر شما با آدم از خاک پیدا شده اگر شما باوری داشته باشید، پس هر چی زودتر با این جنگ خانمانسوز خاتمه بخشید که بیهوده در دیواری آن نویسنده شده است که یکی از فرزانه ملت سعدی شیرازی که بنی آدم از او یکدیگرند که در آفرینش ز یک گهورند، چو عضو به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. ما هم قرار نیستیم. ما هرچی میخوایم که آب دیده اشک مادرای روس، آب دیده و اشک مادرای اوکراین، آب دیده مادرای افغانستان هرچی زودتر بس شود و جنگ ها خاتمه یابند و مادران و کودکان خوش و خرسندانه زندگی کنند. جنگ، ما طرفدار جنگ نیستیم. تاجیکستان عزیز ما همه وقت طرفدار صلح است، همه وقت با مقابل جنگ است، همه وقت میخواهد که کره زمین سرسبز و خرم باشد. برادران، رشته سخن رو دراز کردن نیستم. از همه بلاگرها، از همه شبکه‌های اینترنتی خواهش دارم که آواز مرا یک ترجمه کنین با سهمی تماشابینان برسونین. شخصا با گوشی جو بایدن، با گوشی زلنسکی، با گوشی پوتین باید برسه. کسی که اگر از دستش میبیاید ترجمه کرده ترجمه نمیکند، من فردا روزی قیامت بالای سری تو دعوا میکنم. زنده و سربلند باشید.